Bugünkü mayagımız men hiç kaçanağı ardayımın ayıp жүрбейм, eşimen kalgız, unutulğus nerselerde ayıp berip atam. Hem bu ötkön ketkende historiyany kez-kez eskerip, kийинки muğunlarga oşonu mayak kurup beriş menimçe torole. Kesi kebir görünükte ataktыкçı unutulup kalat. Bugünkü bizden Andrei Kozma'na mayak koşuyoruz, hiç unutulmaydı. Merakemiz jendi. Sayit Merakemiz jendi. Sayit menden 6 ay kana ulu olmuş. Hem bu izbesni, men bilgeni, uşunçalık talantlı adam ele. Bilimi jağınan, adam kerçiligi jağınan, işmeriliği jağınan, bak şokmuş ele. Bu şehirde ösken, bunun en atasında görüp kaldım. Atası zaslojный artist, skripaç görüp kaldım. Enesi Balpaygan sonun küşeli, aytısında enesi Kırgız dep aytış. Hemen Sayit menden 4 yıl murun institut bitiptirdi. Şehirde ösken Daniyar Petrisans uşunu çöp bir bitken. Üçöten uşuna yatakta bayağı görünüktü kişileri bolup çıktı. Üçöten kaytış bolup ketti. Hem Sayit kaytış bolğanda uşo bir top yıl bolup ketti. Sayit'i bilip kalganım uşu institut bitken yani. Haçayın tanış emes. Hemen murum 4 yıl murum bitiptir de ötmeyin ben. Men ordinatorada жүргөндө институт ооруп калдым да. Ооруп калдым, ушул негедир больницага жатып, улам анализ алып атып, анан şu leykoz, kan oru, kandın rak orusu деп таптыр да дегенде. Анан şu жатып калсам, ар бир жарым saat 4-5 жолу анализ алып жиберди. Men ayağını çoçtum. Benimle pişkan salvatasınız. Tuğra mesvalvada tevu dep şıltodu. Ertesi men merakımcı birinci görüş. Anda aspirantiken merakım geldi. Gelip bana Mehmet dedi. Ben analiz alganı geldim dedi. Boreki sök, töş sökten kanalattas. Sökün içinen. Hemen de medisinen düşünüp kaldım öyle. Ayttım Sayit, ya теперь понял, чем я болею. Нет, Мамбет, ну надо проверить, вся обследовать его, успокоить etti. Şu yüzü, şu kukuruk söküt, yoğun, iğoklu sayıp duruşadan kan aldı da, analiz aldı. Anan, sodan bütküne kadar ben jatam. Ertesinden ertesi Maxim Friedman benim profesörüm büt profesörlerden de ayıp жүрбейм evreylerle Sayit'in yetekçisi Volski degen. Mironef'in sonun kişiler. Oşonun çıkırdı, psikiyatr Kantorovich degen çıkırdı, nevropodol Keylin degen çıkırdı. Şulan şunaylar çıkırıp meni görsetdi de. Görüp esmen kalmaydı. Volski şunçalık tışatiline karadı da. Bu şeyimdeydi, koltuğumdu, yuku çırayımdı. Limf uzulu dep koyup, soşal arkalı metastaz ketedi de. Oşonun bardığın paraş. Hemen men bilip duram. Agar şunday oru olsa, biz çoğayıp kaladı da, kol korunup şişkeniz. Anan görüp oturuşup ayttı. Volski ayttı, Mehmet, переводим к нам. Переводим к нам. У нас полежит, мы обследуем, уточним, Ahmet Mironov, я, сейчас хорошо чувствую, ничего не болит всем. Нет, надо dedi. Anam bizim asistentler barili, menajerli, bir pakronda oturğanda karab oturuştu. Onda men köp söz gördüm. Bari şol meniki jaman oruken dep oturup durdu. Anan bolbay Maximovich, anda maşina iştige yok. Kolman karmap jetelep var,
Вольскийдің клиникасы жатқызып қойды. Ошонымен азыркыле ошол клиника жаттым, ровно 1 ай жаттым го. 1 ай эми дары берип жатты. Бирок мен эч жерим ооруган жок. Жакшы эле чувствовать этип калдым. Анан эмне кармап атат деп эле таң калам. Сайт ошол жерден кезип калам. Эмне мени кармап атат? Надо, обследуем, уж подлечмели дейт. Анан 1 айдан Вольскийге Миронов кирип айттым мен. Миронов, я ухожу, дедим. Целый месяц лежу. Я абсолютно здоров, эчтекем оорубайт. Десем, ладно, мы отпустим, деди. Анан мен кирип айттым, Миронов, все-таки я до сих пор не знаю, чем я болею. Но я все-таки врач, мен андан коркпайм, айтып койсоң. А не десе кабинетіне кирип, бая мен түнкүсүн историямды издечимин. Табылбайт еш жерин, таптырбайт. Шу Миронов кирсем, өзүн столго үстөлүн шкафты ачып туруп, мен историямды ошол жактан алып чыкты да. Ал чыгып, Мамбет, смотри, dedi. Первый анализ, когда ты первый раз заболел, все анализы крови, лейкоз, острый лейкоз. Эми острый лейкоз деген эми кандын рак оорусу да пищести түшүндүргөн. Ал кандын оорусу болгондон ал кан иштеп чыкпай калат, өлөт. Вот на твоей счастье костный мозг подтвердит это, да, Мирахмалга. Костный мозг анализи чистый, нормальный dedi. Андан да бир алгам, экинчи жолу алгам мен. Анда дагы таза чыгыптыр. Ошон үчүн у нас сомнение был, поэтому мы тебя держали здесь. Эми макул кой берели, бирок сен в течение года ты должен находиться под нашим наблюдением. Периодически келип текшер. Ладно дедим, ладно. Андай барган жок. Эптеп чыгыш болуп кетти. Ошону менен лейкоз унутулду. Эми аны мен деле түшүндүм. Андан мурунку жылы айылдан 1-2 жыл мурун 16 жашар карындашымды алып келгем. Ошо медшколго өткөзүп коюп бечара здоровый жакшынакай кыз эле ошол острый лейкоз болуп кышында өлдү да. Аны мен ошол Вольский клиникасына жатып чыккан, аны билишет. Анан баягы тукум койт дегенби, ошондон подозревать этип мени бир топ кармашты. Мына ошол айдан лейкоз ошол айдан унутулду. Билбейм, эмне ичинде ошондой трески болдубу менде, ошондон анализ бузулду, билбейм аны. Ошондон анан анда мен деле данныйым жок, жаңыдан эле баштап келатам. Миракып ошол аспирантурада экен, көп деле мындай катыштыгыбыз болгон жок. Анан кийин мен чоңое баштаганда Миракимде өзүбүз эле жакындашып жолдош боло баштадык. Аялы мени менен бүткөн Неля Юровна деген татарка азырда тирүү жүрөт. Ушу үймө-үй болуп катышып, жакшы мамиледе болуп кеттик. Ана бая медицинский консультация болобу, бир помощь болобу, эч качан Сайыт отказ кылчу эмес. Все время мен дагы Сайыт эмне айтса, ошону аткарып, ушундай жакшы мамилеге кеттик. Анан кийин эми тагдыр буйруп, бул Дзержинский Киев көчөсүнөн правительственный үйдө экөөбүз үй алып калдык. 9 квартиралык. Эми андай үй андай жок болчу. Анда Айтматов, Молдоваев, Кошоев, Ташбекова, Ходос, министр финансына мен. 5-нчи этаж Силиков, Айтматов, Чыңгыз ээлеп калды. Ошондон кошуна болуп кирип чыгып калдык. Анан ошондо эми бул Сайыт бечара историясы ушунчалык мучительный ден соолугу боюнча. Ден соолугу боюнча ушунчалык мучение переносить эттирди. Ошондо билдим. Түнкү саат 1-де чыкырдым, эле ровно чуркап келди. Сайыт кыйналып атат. Непроходимость болуп атат. Ал 3-нчи этаж, биз 4-нчи этаж чуркап түшсөм, кыйналып атты.
Görse ошондо уктум баягы аспирантада жүргөндө острый аппендицит болуп, өзүнүн эл адына Курсик өзбек жаңкы Мухаммеджиев деген, ал өлбөдү, кийин айтып жүрбөйм. Ошол операция жасаптыр. Операция жасап, бизден кеткен ашып кеп. Аппендицитин ордуна ошонун жанында жыробек. Ошону алып, тиги аппендицит калып калат. Аппендицит калып алып, чирип, 2-3 күндөн кийин перитонит болуп чирип. Анан кайра жасап, полный перитонит, жоон ичеги тышка чыгарып, ичин жууп, ошону менен жоон ичеги жарым жылдай курсагынан чичип жүрүптүр. Анан кийин жакшы болгондон кийин кайра операциянын жаап, ошону менен жашап жүрөт. Анан көп билинчи эмес. Анан эми ал ошо дегенде ушундай эки операция болгондон воспаление перитонит болуп, андан кийин болот. Ичеги бири-бирине беспорядок менен жабышып калат да. Ошондон эми жаш өткөн сайын ичегинин функциясы начарлайт. Ошондон эми непроходимость жакшы өтпөй калат. Эми ичеги өтпөй калса эми тозок. Эми пожилой кишилер билет, өтпөй 1-2 күнү запор болуп чычпай калса, ар бир сезет. Ушунчалык кыйын. Ал баштан өтүп атпайбы азыр? Анан ошол чыгып кыйналып аттыр барсам. Ошончалык эми непроходимость тозокта. Анан мен ичин карасам, бир жак капталып көп турат. Баягы раздут ичегиси моундай болуп турат, кол тийгизбейт. Анан мен болгон андайды кандай дарылаш керек аны билем. Блокада жасап, укол жасап, анан ошол бөлтөгөн жерди эми ыспайч дейт. Баягы ичеги непроходимость кээде мону бурап салат. 360 градус буралып, кээде моундай байланып калат. Эми анда тозок. Анда операциясы эчтеке жардам бербейт. Эми ыспайчный бири-бирине беспорядочно жабышып калган. Проходимости бар, бирок уже кысып салганда. Анан ушу бөлтөгөн Кудай алгап мен 1 саат, 2 саат ошону кармалап, ушалап, ары бери жылдырып акырын. Анан кийин ошондо отуруп кичине эс алды. Мамбет кичине жакшы болуп келет. Анан эми менин максатым жаңкы өтпөй калган ичегин ошонун ичиндекини жылдырышта. Ары жылып кетсе эле оорусу басылат. Ошентип атып, курулдап отуруп азайды. Азайып, бир аздан кийин ич өтүп кетти. Ой, эмги чечиме калбайт. Жөн эле Саид өзү спокойник. Ушундай сүйүндү Мамбетовча. Ошо барлыгы жайы. Ой, жыргап калдым деп эле. Кеттим, ал жолу тарап кетти. Ошентип, периодически ар дайым саат 1-2'de баштайт да. Дале эле чыгып, барып эле отуруп, кармалап, тиги болуп отуруп, ыгын таап алдым, өзү байкуш айтат. Мамбет, сенин колуңда бир магнит бирдемең бар го. Эми аны баягы басылганына карата деле айтып атса керек. Сен колуң мынткенде мен ооруган жер ушалык басылып калып атат. Ошентип бир топ 5-6 жол ошон операция кылып эптеп ошол билгеним жасап тарап кетип атты. Анан кийин мен өзүм клиникада дежурный элем, ошо күнү дагы болуптур. Анан чыдабай скорая помощь чакырып, спецполиклиникага алып барып жаткызыптыр. Эртең менен эртең звонить этишти. Спецке түшүп калды, кыйналып атат. Жетип барсам аялы, анан Айнур ошо кардиологдун директору отуруптур ичи. Ичин карасам начар. Баягы мурункудан начар. Мамбет ошо түндө башталгандан тартып такыр басылбай атат. Айламды кетирди, кыйналып атам. Анан айлам жок айттым. Саид эми бу жолу эми озбайт. Операция. Бу жолу без операции, наверное, не обойдется. Айла жок. Ошентел десем, эми түшүнгөн кишиде. Өзү жош, мындай акырын сүйлөгөн умный киши эле. Саидтин билгенин мен азыр да айтам. Саидтин билгенин мен четинде билбейм. Бул наука болсун, адамгерчилик болсун, барлык жагынан укмуш киши эле.
Anan mına çıkpay turup Ahmet özüң bil dedi. Men sezip turam bu jolu bez operatsiya naverende ne baydus. Men ayttım to'g'ri dedim jasash kerak. Özüң bil dedi. Ana men ayttım Sayit dedim. Öközüm mamilebиz жакшы. Ököz bir tuğanday bolup baratабыз. Menin kolum ne çanit netibe. Yani bu da berip dedim. Sen geçipay yani bu da. Desem ya direktör Aynur'a kardiyologun direktörü on al qarap turatana men ayttım. Agar ma'qul bolsang Sayit dedim. Bizde ösüp enip kelatkan xirurglarыбыз köp. Bu Rahat Omorov degen bar. Жақшы хирург, жақшы келеді. Ya sebeti uşup ala жасасын, ma'qul bolsang dedi. Atik Aynur'a direktör aytып berdi. A может быть Бебезов dedi. Onu çıkmalık ben ayttım. Men özüm enенемді ayttım. Sayit как хотите, вы сами решайте dedim. Кого хотите, пожалуйста. Мындайда кейде bizde болады. Ооруп кыйналып аткан киши ишенген хирургу болса, мени ушу хирург жасап моментально соглашать етебиз. Және өзү айтты өзүң деген мен ачык айттым. Sayit men не могу. Менин колум просто не тянет. Мен не буду деп. Анан тиги Айнур айтты, может, Бебезов деген мен айттым. Я свое мнение сказал, өзүңөр белгиле. Өзүңөр посоветуйте. Как Sayit, кого хочет, того, пожалуйста. Biraz pauza olun çıpaya oturup kaldık. Sayit etti. Mehmet Emin aytsa şonu atkaram dedi. Все. Я тут же жерден Рахатқа Оморов звонить ettim. Немедленно приезжай, спец билет. Ал чуркап келди, айтып табыштадым. Мына мамдай. Спайс непроходимость. Маған чейин канча азап көргөн бечара. Анан алып кетти. Оморов өзүнүн клиникасына алып кетти, айттым. Ачып көр. А потом после операции результатын айтып кой деп. Ошону менен ошол ben ошо ишенип, ошо балага бердим, ал жасап, операцияны айтты, спайк экен, барын тазалап, ажыратып койдум, все нормально. Молодец, жакшы дедим. Андан оңол албай жүрдү, анан бир топ иштеп жүрдү, жакшы эле жүрдү эле, кайра дагы эле оор. Дагы бай чыкырат. Дагы чыкырат. Анан дагы операция. Анан айттым Sayit, эми тиги бала Omorov, sen içingde açıp görgön. İçingde kaysi yerde emne var eken barım 5 kolday biledi. Davay dokansa işenip koy. Bu jolu dele, şol Omorov jasadı dep dağış. Omorov'a jiberip jasadı. Ana negedir neydi? Koşonda en köp oңол albadı. Sayit kaytış bolup ketti. Emi bul beçerede kıyım bolup kalgan jeri hem köp jıl. Bunun Kırgızistan'a jasagan emgegi, salamatlık sağlık, emgegi zor. Bay bir şey töv götürüş dep koyabız. Ne degen больницаны строят. Целый центр кардиология терапия кылып азыр көрүп турат. Бешидаш целый квартал муну жасады. Кардиохирург. Ошол жерде мен аралашып жүрдүм. Her bir врачтарға условия түзіп берді ғой. Укмуштай. Укмуш елі іштеді байқұш. Укмуш іштеді. Қырғыз өзбек болған мәмі бір жері туылып өсіп қалған. Қырғыз елі де үшіншалық ұрматтап сыйлач, жақсы көрші. Себебі үшіншалық жақсы іштеді. Центр, кардиотерапия центрді орнаштырып кетті. Қанша миң деген жаш терапевттерді dayarlap ketdi. Kança doktoruna ok, kança kandidatına ok. Ana men bayağı жылы ketkenden keyin Aynur деген özünde zam olup keyin direktör olup kalmadı. Uşul Mirahimski çtение dep uyuşturup kalıştı. Bul adam hurmattoo, sıyloo, eskeriyor. Bul jagынан mаған abdan jaktı. Barsam zalda, leksiyonu zalda, az ele kişi. Bunda Sayit dayarlagan doktor navuk kandidat toltura.
Görünük terapevtim bar şunun kolundan çıkandı. Anan ayları soy. Ötkü kayda, uçenikleri kayda. Vay, özüngür ötközmedin eskerip. Desem Muhammed, emne kalam, barına ayttım, gelmesem ne kalam. Mana, men taң kalganym, uşunçalık jakşılık kılgan, barlığın butuna turguzgan, kandidat doktor kılgan, ölgöndön keyin uşunday muamele jasar. Bul adamdın akmakçılığı. Akmakçılık. Anan hiçbir esmen kalmaydı. Jaş, evşüvenip keletkan vakta, bunun bari baştan ötmedi. Daniyar, Merakimov, Murzaliyev, yani Turduğulan Turusbek, Beyşen Turusbek. Bu kayıtış bolup ketdi, kiyini oktuңar, psikologiya institutun koydu. Uşu ököz çok ötkemiz. Bu Leningad'dan aspiranturаны ötüp geldi. Детский физиологияны защищать etip. Kede bolot, защищать etkenden kişine көңүл көтөрүлүp, kede çoңurak süйлöp, kişine köpkönüp kalabız da. Mende uşul bolgon jok. Ana çoğ tursak bir-biz bilbeybiz. Şinç yanında çoğ tursak Beyşen Turusbek, jakşı, teң tüşelek. Uşul sayt katırılıp ürteydi. Eneğindi balan çağalayan özbek, eşekçi özbek diyelim. Biz taң kalıp oğuzlaşıp kaldık. Daniyar, Murzaliyev turat. Ana men ököz çok ötken bizde. Ana men canım, samine jintiydi. Ne olmadısın? Merak mısa birdi mi dedi. Hemni de Oscar dedi. Ay men bilem öyle oturulur. Sayit özü joş okumuş kişiler kızarıp da bir çıkan yok. Anan kiyine ettimiş Beyşen. Yakmak dedim. Bu seni minenen emez. Seni bir agitasiya жүрgüzdü. Oşon seni akmaktan bolbolsa, hiç kanday iştikan yok. Emnege japmışız. Zapomni dedim. Kedi meni şu başına ele geçe aytkanım tora çığa kalat. Zapomni dedim. Uşunun azabını sen tartasın dedim. Sayit Dürkürev Öşküredet nauka barlık jagынан Geroy akademik boldu. Medisinada görünüktü adamı terapiya fizyolog barını şu kişinin kolundan ötüp kaldı. Anan şu Beyşen dağı profesör oldu, direktör oldu. Akademiyaga nagrады, anamdan barın ele görsetilip jidani bilip jirdim. Merakım bilgis emez. Battişki bir yerge jolatmay koydu. Turusbek jolatkanjak. Anan şunda Beyşen geldi bakışız. Ay make, sen doktoru bayağı düşüntüp ayttın ele, oşonun azabını tartıp atam dedi. Sopulat dedim. Ayt şunun dedi. Emneye cindi oldun olsun. Meni oyumda da yok, eşteki yok. Meni bizden çoğ ele, ağayımız çoğ ele kişimiz, meni ügüttüp, bunu jaylaş gerek. Bu mamda kuturup baradı. Özbek tartıp eltesi kerektik. Degene men akmak bolup, oşo kişinin tilini alıp beni atırılıp bir tiybedim. Manayım oşonu, soğuk boladı. Ayttim ola. Oşoydan Beyşen akademiyaga da namına jolay algan yok. Как специалист, terapevt. Anday жоқ азыр. Okumuş kişiler. Uşunday akkuratlı жақшылар. Adan şarjaç emez bu dağı. Ben eşimde hem çoğu Uşırbaçı'dan hiçbir zavod, Vin zavodun direktörleri pişip var Gruzin bolç. Ona şol bir pristip bolup kalıp men eşimde Sayit Baykuş Kunüga. Alar Taksim'den alıp gidet, Kayra geçinde Taksim'den. Oşaka adam ki. Bar oşan ilişkilet. Ana men baykap жүрбедим. Bunday konsultasiya, ana научный konsultasiya болобу, больнойлого konsultasiya болобу, научный тема болобу. Şu men bir atkaz kılganı görgön жокмун.
Uşu kıvırıp, şaşpay gelip, uşunday akurat ne demeli. Bu Sayit hiç kısa meni esime gitmeydi. Hemen de bayağı tercihesti oladı, toy tamaşa oladı. Menden 6 ay ulu olmuş. Menden kiyin ötküzmüyorum. Pastayan meni ovacayla menden çoğuratır. Kiyin özü baykuşpay men giteyim şunu yazıp gitti. Mahmetli adam kerçiligi. Menden şazmaz kiçi olsa ömür boyu beni sıylap etti. Hiç kaçan unutulmayayım dedi. Unutulmaydı. Öyle çok ketip kaldı. Anan bizde kırgızlık takmakçılık vardı. Bu dağı içinde kalganı çok gülüygen center organize ettiğim oşanın içinde apteka, bir tabi apteka açıptır. Anan keyin böyle 30-40 koyka şasını açıp koyganı bilbeyim ben. Anan bayan ministerstvodan Народный kontrolü tekşirip uşunun barın tavat. Naruşeyni. Anda kay prezident minister belki böyle familyasını unutup kaldım. Jakşı gitele. Uşul danlayın barını alıp gelet naruşeyniya. Uşunu menen akayıp kalıp barat. Momunday naruşeyniyası var eken. Oşunda akayıptın adam keçiliği, eşitülüğü okmuş kişiledi. Aytıptır ay. Sayettin emgegi zor. Kırgız elini aldığında bunun yüzü yarık. Ança naruşeyniz var. Ay, uşun timile oğulaç. Göz cuğun koyulaç. Uşun ministri familya. Abdan jakşı gitele. Alıvat o şovaydan katıp koyat. Bitti. Hiç demin çıkarmaydı. Andayın minister Turguralı. Abdurrahim bol kaladı. Al ya bizden kirok tın bala. Sentiniz bir komda olmadı. Uşul minister bol kaladı bizde. Hem bol eski karakteri var bala. Hem hazır diştepcilet kişiyle nakazaniye olup çıktı o. Uşul muronku uşul nedastat naruşayın barı bilet tavalıdır. Anda Bakı prezident bolup kaladı. Uşulu belen karşı çıkat. Anam ma geldi. Benim jakşılayım kirip birbirimizi silahçılık. Men bu özgüvenizi joğutum dedi. Ben çoçup ettim. Koy. Oy şahit nemgegi Kırgız elinde alında zor. Ança olup dur bol. İsmertelni. Koy. Javuşbaş. Oy camana tıkılma. Tıkılma desem. Yok. Ben yok. Tırışkan emek. Al bakayıp var dalaj dedi. Şunday naruşeyni tıkıldı. Bakayıp özün bilip kayıptı. O şovaydan keyin Sayit işten düşürmedi. İşten düşürdü. Bir ay yoğurup yattı baykuş ben. Barıp getirdim. Oşondan kıyla ana işten aldı. Ana Aynur'u familyası. Aynur özünün okutçusu. Şunday jakşıkız. Hazır hem iştepcilet. Uşunu koyup gitti. Uşunu orduna koydu. Benim hem terapiyada. Ben ayıp çürümem. Bu kirurgiyada güç gerek. Fiziki. Baya 5-6-10 saatten durup kalasın. Slavik iş yaramайды. Bu Sayit vrajdonный terapevtler. Şaşçamaz. Kıyımlı hareket. Ben 1 minutı bir cesi diyeceğim. 1 minutı bir ekon yazdık. Şaş. Gene de şaşçamaz. Süylüğünde de turğanda işte okmuş adam öyle. Ardına Kırgızistan'a okmuş ile silet kaldırıp gitti. Okmuş ile. Janğı bir var gileygen sentiri turğuzup gitti. Mas terapevt. Hazır bu bolğan terapevt. Profesör, doktor, kandidat. Uşu büt Sayit'ten okuçular. Emgegi zor öyle bir şey. Hem bizde şol boladı geldi. Hem janğı işten algadı. Men ele. Hem aptek. Andan hem apteka açıptır. Anda tapkanı aptekalar Sayit için telefoncu. Hem an tapkanı köpçülüğü tatarka özübe çıkarıydı. Noşta hem işte olar boladık.
Anam bir jerjankı частный kişine koy kaça koyuptur. Emandan deli страшно iştik olacak. Men ököz abdan jakşılık davr Bartsayanı Sovet ettirçilik bir jılıma kengeşti. Meniki sentir хирурги, sentir terapi kardı. Aytты Muhammed, ököz bölünöl dedi. Отдельный sentir bolalı. То есть bölüngönde ministerstoga boşibey ministerstvo. Oraki bir çaka, bir trapka yoktu. Oşan alış için ministerstvo var oturabızda. Uşunu sorap. Al akıllı şayıttı. Oşan dele oşanda oturabız. Biz iş çıksak. Bizge ve kadavoy finans bölüştüret. Biz düşündürelim. Ölüp bergende jetkizemiz mi, jetkizbeymiz mi? Azabın tartabız, atıp kalabız. Özüz. Tek bir kaçırık o özü. Men aytım ide yası kalasın dedi. Oşonu menen Sayit жазgan dokmuş yaz. Жазıp durup anan keyin ököz Akayıpka bardık. Akayıpka barıp düşündürdük. Askar Akayıp şunday. Biz kaçıp ketpeybiz, özüzçü olalı toku tilerin gözün karabayız desek, al estik işte ideya. Men makul mu dedi. Özüңөр makul mu dedi. Andan biraz ötkönde eylenen Akayıp kiyinkilerge düşünse gerek. Biz de bölüp koyalım. Bar karşı çıktı. Askar Akayıp. Bölüko, значит, büttü. Bölünse bizdi tanımayt. Özlerinçe Kudaya bolat, özü ketet. Kenediydi bölmüş gerek bulardı. Dep barış karşı. Hala oldu. Andayım ma tişpetinin sayetti. Kıstay başladı. Meymen Alip diye minister bolup aldılar. Meymen Alip de şul sayettin okutuşu oldu. Oşon çıkırıp ayabay kısat. Merak bir жерinde. Ana Meymen Alip bilmeyiz. Çıkırıp meni daniyarıp Mırza Alip de çıkırdı. Uşonday tın jigitler şimeymen. Şılıp girdi. Aşağı Özbek tigi bu de böyle. Vay. Men aytım, sen uçutiling o? Alem ne oldu? Bölünüp ketem de uşunday bastım. Men ököz iştikemiz. Uşun bölünüp bozulup bizden çıkabız dep buzuvat de kapkayda yakın aytты. Sayetти çıkırıp alıp ayba kısışat jak kamisi çoңdoru. Anan Sayet aytıp жиберипtir, kısıp kirgendi. В таком случае я уеду депtir. Ketem депtir. То есть Özbek Taşkent'e ketem депtir. Uşunu karmap alışat mana. Anan Meymen Alip uşuntip akmakты şutip ayttır. Siler dossуңар, jakşıңар, Mehmet söyleşiңiz deydi. Anan Sayet'i çıkırıp şöyle söyleştik. Men aytkan aytpay Sayet. Kırgız el seni muamele. Götörüp geledi. Geroy, akademik, orden bari var. Uşunu kantip ayttın dedim. Emestik işte. Şunu ayttı. Mehmet o diyeceğiz. Kişini жаңалып koyun dedi. Tigiler kısıp kirgen emotça kaldırıp ketem dep jiberdim ele. Потом я понял dedi. Uş şeyden ошибка koy verip kaldım. Ben Özbek atım bolgan menen Kırgız toğulu össem men ketpeyim dedi. Ketpeyim dedi. Hadi oşonu menen bayakı bölüne albay kaldık, bayakı oydan kaldık da. Sayet'ti bir toğulu kıynap koştu. Oyloştu, mağa köp javuşkan jau. Men oylodu, uş Sayet'in tiline girdi. Emal estik işini, akıldık işini uğuş gerekti. Ana menle direktir, menle gereği dep tırtaktağın ala akmakçılık. Ben hazırdaydım. Sayet düşünçalık olacak. Ne dese men okuşum. Sebebi al menden akıllı olsun. Daha aytım, Sayet'tin bilgenin men 5% bilişmez. Barlık жағынан. Okumuş adam ele bak. Şuncalık jalka ki şoğrun azabından kıynalıp oturup
kıynalıp gitti de. Abdan işte şehit etip ölü örnek alğanı barsam söğük, terismeni söğük aldı. Karavatır şunçalık kapa oldu mu? Ne alağız? Aile yok. Emoşal sentirin atı akayıp o anda koyup gitti. Ben de akaytam artan bulsaydı Kırgız eline jakşıl iş kaldırıp gitti. İşten kalgız iş kaldırıp gitti. Cankıday işler görel bastık buzuku düşman dep koyam ben. Özümenin çoğu işte özü vaspit etip жүрген kişiler ölgönden teskerisi. Men bunday adamlardı jalan kısımdan jaman görem. Jalan kısmı. O adam jakşılığın biliş керек. Adamın jakşılığı. Tülüsünde жерді көшік başын жалап жүріп, анан өлгөнден артынан sen деп койбогон киши артынан жаман сөз чыгарган бул күч эмес. Бул настоящий душмандардын бири. Эми болот экен. Айла жок. Айла жок. Ошол мен да айтам, өзүнүн окуучулары калгандары унутсунтар. Мен канча жашайм, Said'di никогда, hiç kaçan unutalmayım. Ököyüz, prosto bir tuğanda elik, barlık жағынан. Хотя, al terapevt, men хирург, karakterimiz tap-takır başkalı. Şunday meyak, kişi, kızday soğulgan. Amerika'da baradı. Reski, çukul, oroy var. Oşo karabay, ököyüz, uşunçalık ıntımakta dost bolup öttük. Şol.